जैसे कि आप लोगों को पता है मैं 2 दिन पहले दीमापुर गया था और वहाँ पे मैंने व्लॉग्स बनाया। व्लॉग्स बनाने के लिए नहीं गया था, मतलब घूमने के लिए ही गया था ऐसे ही। तो वीडियोस भी बनाया, वहाँ के लोगों से मिला, मतलब बहुत अच्छा लगा। लाइक इतना जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाया, फिर भी मतलब इट वॉज नाइस। तो कल रात को हम लोग आराम से गुवाहाटी पहुँच गए और नगाँव से हम लोग स्टोरी नहीं दी पाए, बहुत भागৰ লাগি গৈছিল। तो भागৰ लगा कारण स्टोरी निदिলোঁ, बिंदास आहि किনে राति बेल्टी आছোঁ। আজিৰ দিনটো সেনেকৈ ৰেষ্ট লওঁতেই গ'ল। তো মেইন কেছটো হৈছে এইটো। এইখিনিতে আপোনালোক জনাব পালে মই বহুত সুখী হ'ম যে আমাৰ অতি মৰমৰে শিল্পী কৰণ দাস ডাৱৰীয়াৰ এটি নতুন গীত আমাৰ মাজলৈ আহি পৰিছে আৰু গীতটিৰ নাম হৈছে পাৰিবানে আহিব। আপোনালোকে যদি ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ইউটিউবলৈ যাব পাৰে তেনেহ'লে মোৰ এইটো সোৱাইপ আপ কৰি কেনে গাইজ ইজ কি হ'ব। তো গাইজ আমাৰ ভাগিন কৰণ দাসৰ নতুন গান আহি গৈছে, আপোনালোকে সোৱাইপ আপ কৰি চাব পাৰে আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এইটো গানটো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব। তো সোৱাইপ আপ কৰক, গানটো চাওক। আৰু মই চিৰিয়াছলি মানে মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা ক'ব বিচাৰোঁ যে পাৰিবানে আহিব তুমি।